Hello, hello, ka channel here to te chibai le vekule me sadot skin care ka nia. Ole Christmas mai ni la glom man kan ti do sub sub patro to lai chu thlan hi ze zo talom boka glom man tu mango. Christmas mai ni la glom man skin care ka don tiang. Khong ina top 10 million sak don nia. Ole I kamai ka don phi to a daytime skin care ka don ti ma sanga. Te ma num dewa ka hak ro lo ka nga. Kamai ro to boka skin care ka chon nga. Masabera vitamin C. Skin line vitamin C. Vitamin C shim shim ka mai phal lawa. He skin line vitamin C manan nuam to ka a lightweight box ya. Ni vun a hen an lut du to pa mo. A lut zum zum ka tin mai ka soi thiam dan chuan vitamin C chu glo na na poi mo reng kha nia te roi tik lai po kan du chin kan man chin kha nia chuan ein sedel to a repeat spot ka mang lenga a to ta chuan toner ka mang toang Sika Noni Ample Calming Plus Radiance Selimex ho sia mi ka mang le ron na he po hi me beauty in Vivacol le me beauty in ramhun te khan nan nei ve a do tan chuan man nuam no to ka calming box ya Cosrx peptides an to ta ka mang lenga man nuam to pa he thil hi mo a lightweight box ya anti-aging chalu tu kan ni boka vitamin C nan combination na cha boka anti-aging chalu tu kan nia tuna chu peptide chalar to collagen te peptides te poi collagen family ve kan nia chuan next a eye cream eye serum an yang chu ordinary eye serum ka mang le dona he thili ka du lu tu ka a chare box ya a tam lu tuk lawa ml hi chu 15 ml chaw nia ma se chani anti-aging chalu tu ka nia mai enge mai ka ti mit hun chual to tan te le a chual ve nan te pon cha a ka man ho hin hoya an hoi khan cha tlom na link le a cha na link ka lo da ngo chen hi chu cha tlom na link ni lo te po ka nei thawa cha na link shim shim ka lo da don nia tunai borok chu no ma se nakin loka winter kan ma chon do na ho thlasik aron ro le don viawa vunte mai te ron ro le viaw do na Cosrx comfort ceramide cream mist hi hei man chi viawin ka ringa vun ro chi tan chuan ceramide a mist form in ron siama mist in ron siama a thare ukatil tu ka a spray hi nuam box siamo hi poi nai ka cha thea kal alin ka lo da don ya o lo en ru o a spray te hi an nuam lu tuk a common lo to pa ron phu huk khani ve lo mo a ron chuak sing senga chu nom na nia chuan moisturizer ka mangang do den ki better repair moisturizer hi ka mang do na thì khai ni deuh deuh a
ti hian minute nga vel ka ha ka nga sunscreen ka mangang minute nga ka ha zo ta a sunscreen kan lo mang toang engdang ni loin Foxtail glow sunscreen man nuam mai kha ka ton mang dona ni boro ka nuam chho chan to amom de hlek ka ti tan pun man nuam chho to in ka teng he thil hi mom u chuak si lo ma se mom ngai thelo tan chon tlema heavy ve hlek ania glow sunscreen hi ma se man nuam ti tan chon man man nuam ti lo hi ka shelo amom anti an complain na bela chon a heavy ka ti oily skin in more heavy do ka ti kha ni mai ta a texture te chu man nuam tak ania top mai na chuan glow sunscreen thatna deuh chu mo a chunga foundation noi anal du huna tilang nal top chu chu ka lo share zoi chu tun ha chu ka ron mang don chu lo lo man du chuan le ka ti zung kha daytime skincare ka ron ti lan theite nia Christmas mai la glow man skincare daytime ania tuna apoi mo ka ti chu daytime ma chuan nge ngai chu sunscreen chu nge chiang sa re apply po da card ni mo da card thum nuwa tal nge chuan moisturizer nge nga ya face wash nge nga ya chuan tukina khanin Foxtail hydrating face wash ka mang chuan poimo le chu vitamin C serum anita adu tan chuan nai sen mai te po man tel the tu na ka ron man te po kha man tel the chu ti ro chuan sunscreen skincare follow sa te in lo ne ya in lo chata in lo nge ya in lo gro pui set chuan tha ka ngai chuang me lo ka ron man ang te po kha i man vek khe rangai lo wa in man ang sa kha tha veka chu wang chuan lo overdo lo ula tin products brand kan thil man brand thak lok te chhalawa tiro kan vunin na zo lo chin chu wang chuan khang kha lo film khurula Christmas an hai to sia kan damanga pathian za ra lim deuin glow deuin kan mang chu tro kumin chu i Christmas nia photo la khuna glow choi thei tur khan kan la don kan mang skincare kan lo tuna chang kan lo uluk chhodon ani overdo te ti lo tur chaddu lot wangin man hmolo tur kan lo overdo china kan vun kan ti chher pha jok china kan vun mil tok khan kan vun momong zel khan kal chhobek bekila at engma kala mangai lo skincare ti chan tur kan ni ti tan pe chon face wash moisturizer sunscreen hi mang chan ula BHA te mangtel chu ula ka khatha voi ni vun exfoliate na vun tin no nal tu cha man nia night time ma ka ron sevek dona apoi mo khang lo chan ula ti chan tir tur tan chuan night cream ka du ti vel khel khangai lo moisturizer kan night cream ani hal thei vek chu wang chuan kha lo ngai poi mo ula beginner tan ti chan tir tur tan ni lo chuan kan beginner to wak lawa kan lo thiam to chuan kan kal dan pa ngai kha cha kan vunina a glow pui lo ka glow thei lo kan vun nu lo kan ti chuan enge mo thak ngai mo enge mo bel ngai te om china kha lo in zil chiang ila lo in chi se lela poi mo ole daytime kan zowa night time ilo thlir chun zom vele ang ole night time skincare ra chuan ve thung chuanin chun lama kan makeup man te sunscreen te povoi tam tak kan reapply atiro khang kan ti fai anga ya kan fai ta kan pi fai anga ya chuwang chun sana chun double cleanse nge tur nia zantin tur hei chu zantin ti tur nia Foxtail khan in face wash double cleanse thei ngal na khan ne hi ania tero mase he ta voi hi phi ania mai rawa voi khat na ti phota aman dan chu oil base kan man dan in khani nang rega double cleanse man dan chu voi ni man non khani mai ta ni ti chuanin tu chu ma chun hi mai finance ka ron mang dona cleansing oil ka ron mang dona silimex hei te hi ka du ro lu tu ka a heavy u chuak lo anuwa te ai khanin amom hlup lawa ang khanin amom hlup lawa I aman nuam ka tia I mizo vun nen ponin milzok main ka hria anuwa te ai chuan mo ti deuh dot te ang a tha ka ti riawa I aman nuam ka tia chuan hei do cleansing oil hi ka ron hmanga zan lama chuan mai phi fai chat le treat kha poi mo to treatment kha glow don chuan treatment kha poi mo ni tero Christmas huna te kan glow lo big palang ti chuanin ka mai ka phi ka ti fai anga skin care ka ti chun zo manga sheng le photila hei ka mang don ni
hei hi May Beauty in Vivacon le May Beauty in khanin nei o mai rawa cleansing oil reng chutin a first cleanse na chuan in double cleansing kan ti hian a mai phi voi khatna chuan mai rawa zel hnoi tur ania cleansing bar mai mo foxtail a hydrating face wash double cleanse ani long mang ani pon mai rawa in ti zel langa in ti ma sa zel langa o tiang khan ngong po atel nge nge tur ni chan chu ngonga po skin care kan mang ve ka te ro hei hi noi rei over angai dawa tia in noi rol kim chuan to na tuin in ti hunga in emulsify anga noi var kha o chuan phi faya face wash man ani to mai avain ka ron tilang don lawa hemi steps big hi a first cleanse nei ka ron tilanga a double cleanse na chuan hydrating face wash ka mang to don o tuna ka emulsify nga mai ka phi chun zom hna lang ka mai ka phi zo ta a ka double cleanse zo to ala hnong de hleka tlemin hydrating serum foxtail mi ka mang don hey lightweight lu to ka toner ang pon man theya ma se toner man ma in ka mang thum don ani khani ya toner hi ka lo lak thei hi kan la lok ne o toner ka la lok ka toner hian ka spray le nga extra hydration peturin vun kan enkol na reng renga hian repairing ani mo ani lo mo hydration hi atel tur ani apoi mo topa glow nan pun apoi mo tho chu tiang vel chu ni a chuanin zaina hianin glow nan apoi mo te singa pakhat te tila retinol ka ron mang dona tunlai bo ro khi kan ti tiang khwala vodlu tuklawa anuam tok chawa alum lu tuk to lo boka retinol mang chan tir du tan chuan man chan hun lai taknin ka sia bo ro ka hi mo chan chu retinol hianin vun te tlemin ni salaka alo ti sensitive thedo wang hian kholum lai lu tuk ni sat lai khopui te tila ni pui zok ni pui kholum lu tuk lai mang chan ai chuan tunang bo ro ka man chan hi a fu zokin ka sia I a chan chu ni asa chin me summer ni pui lai chuan tiro chu wang chuan tunang hun man chan hi fu zokatin a man kopui thei tur te poka ron mang tel rona zaina hian chu wang chuanin ka ron soitel duwa a nge a mang chan tur tan chuan tun bo ro khi a hun lai takane tlemin han vot le he a han vot deu se thati han kal le deu se han vot deu se winter an lo ni tonga ka recommend le lu tuk to chuang lawa mang chan tir tur tan ma se a chan chu vun ti ro na lama khan a thok na le thum don se chu wang chuan kan mang chan tir tur tan chuan tun bo ruak tun thla te po tila thale tir te po la ni theng hi chu chung hi chuan in man chan thei a tha ka ti viawa tin mang chan tir tur tan chuan 0.1% po poi lo 0.15% ai tam lo kha in lo mang don nia chu ka mai te min lo in se de le deu to COSRX the 6 peptide skin booster hey CNC perfume and skincare na miron gift ania ka soiti ke mo ka chiang lo adik chuan ka ria a picture ka lo tilanga mi Instagram a lo va follow la in lo order ve don nia hi anti collagen peptides anti aging chalut tu kan nia retinol mang thei lo tan chuan option dang cha man nia a mang thei tan chuan a man kop thei lo thunga in van nei na kan ti deuh tho dang e van nei na retinol ka mang thei lo ti nom ve le zo china enge min ti bol zel tiang chi khamo vun ne nei mil thot lo kha ve thei lu tuga chan chu retinol hi chu irritation a sanga vitamin C tiang thoin irritation a sang lu tuga chu wang chuan film khol khang ai ve hey lightweight lu tuga gel type ni si hian a watery gel type kan tiang chi khania a lightweight lu tu chu wang chuan mai phi zo mai num lai khan toner pon mangula thei tho ka ti ke ma pon mo chuan next chuan foxtail rapid drop reduction hey chu aman thena hey chuan kamang tel zela vitamin C kamang ni pon kamanga aman kop theya retinol kamang jan pon kamanga man kop theya ka du lu tuka chuan in Korean ho chuan in te han ti deuh hloi la hetia mai tep ben thlep hi mo mid khat voice som thum te pon ti thin ta kan vuna toxic waste ange bal kha ati faye ati chhuake anti veya
tak nge ni mo chu ka shel lawa ka ben tai ma lutuk lawa ka ben thin thawa ma se chen ka chu ati ro ma tu ten tia chen ka tin vun product ti lu na an tia kha chu ka ring lutuk lawa product si lu thatu ni kha chu ma se toxic waste certify an ti tele a ro ma hi chu chiang sa ti ro ma top ta a ro ma wa khana lut chak ti na khani chuang lawa toxic waste certify an tiang si te po kha ani ve the tho mai the ni o ka rin dan mai adik ve the tho mai the kha chu ti chuanin niacinamide serum ka hmang le don hei naika ni ve thunga naika products ania ta hianin niacinamide water lily extract la squalane oma hei te poi hmana nuam re utuka gel type tho ania ka kutanal do ka ti khani de de ra chuanin ka eye cream du MMA ordinary multipeptide eye serum he 15 ml chaw ne ma se man tamangai lawa far khat hi etia drop ke hi far tampo ngai lo hi ka mang ren vel tuka tlem sia thaga di box sia ma se hi tong tu tuka hi mit le lam tan tawen ro kan lom nai do nge atok zia chumo ada izan zan ani chabok si anti-aging chalu tuk ka ti kha peptides chu peptide serum eye serum ania chuna po ka mang zana po ka mang tha ka ti viau ni chuanin retinol ka mang to dona ka man mai ka tlemin ka vuna rol zual deuh ka nga ka nga chumi chhunga ka lo soi du chu heta hian products pan hi kan la lo ka nga glycolic acid toner mangin om chawa HA po mangin om nuala Christmas mai in glow du chuan ka khata voi ni tal exfoliator ri mangula voi ni item chu mang chuang su in overdoing hey ro chu tlemin an mile dewa HA ro wa chuan ka khata voi thum po lo mangula asia dewanga hey ro chu voi ni in lo mangula mang chantir mang chantir tan mang chantir ta chu he po voi ni tho ni ta ma se ni lo mang tam to inom chuan ka khata voi thum man te hey ro chu voi ni de ungar rin kalula ma se nang mani na in lo man tam to chu mang inom nual to hemi bi khi kalo ka mang tam thei to voi ni ai ta voi thum te po ka mang voi li san khat ka khata voi li te po ka mang thei to in lo ti kha chuan lo thla ka ngai chuang lawa in man dan kha la mang ve lo te le la shebak lo te ta na ka ron sui ani ber ani hemi pani hi chu chuan tu tan po ma se exfoliator chu ka khata voi hi tal man tur kha ka thuron ken ani Christmas mai glow do chuan ka khata voi hi tal exfoliate angai vun exfoliate angai kan vun thi te kan pai fai angai vun thi kan pai fai lo chuan clock por salo in siama vun ko lo in hopuya white commodans kan ti bol te lo te sin te in ka bol ka mai bol athap a fai lo ka khoya lang tham si na bol ka tiang si te kha ti 5 2 an nia kha ngai china chuwang chuan exfoliator man nge ngai ka glow lo ti ho tan po hian ka cho fowa ti ka cho han ti ve nga ti la ka recommend fowa angai glow na pakhat ani exfoliator hi kan vuna tinunga vun thi pai fa vun thar ro in siama vun thar ro in siam na chu alo tha alo a hlui ai chon lo thange nge thar chu te ra chuwang chuan kha angai ni chuanin retinol ka mang dona retinol kha mang thelo kan om nual china chuwang chuan hei hi bakuchoil la changa an siam ania naika retinol ti la bakuchoil ania derivatives retinol derivatives ania bakuchoil retinol ka mang thei thlot lo ti tan chuan heta chang hian han chan le phot ula back to basic kan tiang chi khan heta chang hian han chan ula retinol mang thei lo tan bakuchoil la chang hian han chan ula chuan burni velin man zo chuanin foxtail retinol emo retinol dang 0.1% 0.5% te po a percentage niama kha khata chang khan retinol pa ngai chu in start lenga khata chang khan retinol pa ngai chu in start lenga chuan in man thei mai ka ringa retinol ngei lo le mang thei lo shim min ni chuan thu shan chuan retinol foxtail retinol ka mang do na he chu kan she jing to ti lan chiang lo po ngai to in ka she lo bur ka ron ken chang khan nge ani po in sha thei to mai ka ringa你看你对了，ti chuan moisturizer ka mang thei to moisturizer ka mang do na dule toner khan
mai ro deuh hle khuna a spray le thok thei o thowana moisturizer man man ka ti to lo menga video te re lo zong nan moisturizer pani du em kan e foxtail hydrating moisturizer le dot and key skin barrier repair moisturizer hem te pani ka du em ceramide somna ve ve an nia hei tle mina thik zo ka foxtail moisturizer hi man a lightweight deuh zo ka retinol ka ti ri ngat ceramide hemi te pani ro ro wa chun hei lightweight zo ka du dun ve ve tho ka man chok chin i man nom thua chun foxtail hi anuam hlek zo ka chan chu a lightweight zo ka maya han chul vel anuam ma tiro chu ti vakin huna du lawa aban lawa he enge cream chen kha chu thik deuh hlek maya han noya texture man nom na tu lo te om ta khatiang kha ni lawa ti kha ni deuh dera chuan a top nan tak tak ordinary lip balm hei kala soi tam vak lawa tha ka ti reuh lu tuka a hydrating tha a mum over chuang lawa hei hi top nan ka hmang lenga zana ka chi adon ani o he a hnoina te hi anuam reuh lu tuka maw a rem thlap me ti kha ni deuh dera ordinary ka du le na chu hei a mai a handy ken anuam topa pai mai noi mai te nuam topa khoya po han pai mai kha a bom te hi mo a rem reuh rewa anal reuh ka ti po ka ti chuanin ka ti zong kha morning le night time skincare Christmas my glow man skincare ka ton ti the te ni ya in lo enge skincare follow sa te in lo ne ya in lo ngei chuan in lo that pui chuan kha follow chau chau la a thareng thawa ka ron ti hi ti kha rangai chuang lo ma se ka ron soite exfoliator man nge ngai ka ti te kha chu lo follow ula o thunga na double cleansing ti nge ngai ka ti te chuan skincare a chuan moisturizer kan thei ngil thei thiang lo zan tin ni tin anita chuan serum tepo kan vun ange aman danin kar thak thleng tepo kha in thiam to ka ringa retinol man zan exfoliator man zan khatiang kha kan siam shan deuh do to ka ringa chen kha chu chuan chu khatiang khan lo follow me ula kan routine siam kha o chuan tun chu ma chu kan du tok le photanga ka channel te milo subscribe ka video te milo like am lo share sak tu kan som nun le chewa video le pe ka kan le chho don nia